Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alama an'am wa alama akram wa alama tafaddal bibi'thati sayyidil anam wa habibir rahman sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina Muhammad ibni Abdullah al-Qaim bihugugillah ma daqat illa wa farajahallah. Amma ba'du. Sadatinal ulama al-a'izza, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, sebetan kaula amal jaki melar muka acara kadin to abakta barokah, abakta manfaat, teka hajat selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma. Para hadirin, para rabu seeba mulja sareng Allah subhanahu wa ta'ala, ngereng niat ngaci melar muka apa sebedepak dan abtina kadin to dadi ilmu se barokah, dadi ilmu se manfaat. Amin Allahumma amin Allahumma. Abtina acara ma sekecek tolong perengaki abtina acara ma poin-poin ceramah abtina kadin to perengaki, catat deki poin-poin ceramah abtina kadin to tanya akina kesambian. Siapa sih bisa ngaen seputar apa sih ceramah bi gula, si bisa jawab deki ebrina hadiah khusus kadin to beri hadiah aing cia kina sengenom terdepak ke Mekah ke Madinah. Terdepak ke Mekah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sengenom aing kadin to melar muka bisa depak ke Mekah ke Madinah. Amin Allahumma amin Allahumma. Cia kina mon sakit ngenom aing kadin to cia kina sengenom melar muka beri beres ben Allah. Mun enom aki putrana titi putra se soleh soleha. Mun enom aki ka se sompak melar muka beri ben Allah subhanahu wa ta'ala, atena cemper, atena tenang ben Allah. Amin Allahumma. Siap ngaji gi? Siap ngaji gi? Pon, abtina acerama sekejap tolong perengaki. Sebelum totop deki ceramah abtina kadinto, kula merikna kasambian telok pertanyaan. Kula merikna kasambian telok pertanyaan. Le si bisa ngak ngengain ceramah kula deki berikna telok pertanyaan, si bisa jawab oleh hadiah aing kadinto melar boka sengenom teka hajat selamat dunia akhirat. Deki pada telok pertanyaan pak. Pertanyaan ketiga kak dinto bak melarat. Keng tak lopot dari ceramah gula. Apa saya ke ceramah kak dinto saya tanya akina. Le bisa ngangegain pertanyaan ketiga kak dinto. Ebrina hadiah khusus bi gula. Ebrina hadiah surban kak dinto. Deki saya bisa ngangegain ceramah gula. Ebrina hadiah surban kak dinto. Melarmu ke barokah, melarmu ke manfaat. Aneka surban bu bagi benih aneh, benih ajaib. Keng mon eka sapo ring bini korndi lake insyaallah make tandi anak insyaallah ngandung barokah nikah. Kor andi lah. Mon tandi lake make eka kan tak kira ngandung. Lagi ngaji sekecil lagi. Saya bisa jawab deki oleh pertanyaan ketiga oleh hadiah surban. Allahumma shalli Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kama supir gula beda. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Deki saya bisa jawab pertanyaan gula oleh aing bencukan kadin toy beri hadiah kalender gula. Neka hadiah kalender beda fotona para habaib petoan. Fotona para habaib kadinto petoan, fotona jeraja sedaja. Le kadinto bisa ketok sarang sampean beri pigora sabak compon sampean. Neka kalender. Le kalender kadinto beda petoan, fotona para habaib jeraja sedaja kadinto. Tak kira muang kadinto. Langsung ketok beri pigora sabak ning compon sampean. Kebe hadiah. Aneka beda teloan kalender kebe hadiah, sebisa ngak ngengain ceramah abdi diki ebrina hadiah kalender kadito malar moga dari barokah, malar moga dari manfaat. Amin Allahumma amin Allahumma. Niat ngaji gi, niat ngaji gi. Pon
Abtina ceramah sekecil pada ngaki diki sebelum top berikna telok pertanyaan toles ning HP na catat malar moga dadi ilmu se barokah dadi ilmu se manfaat amin Allahumma pon kak dinto ampon malam dadi abtina ceramah singkat saos poin-poin saos tolong pada ngaki malar moga barokah malar moga manfaat amin Allahumma amin pon para hadirin para rabu saya pamulji sareng Allah Subhanahu wa taala kak dinto acara dalam acara juga ngeholin bujuk paus iki malar moga si hadir oleh barokana orang soleh seberi siapa peti sakak dinto bu pak sambian kak dinto orang matura kak dinto andi kehebatan apa hebat orang matura beda ning kak dimma bayi kenengan orang matura eterema bi orang leres napa bunten anapa sebab orang matura kak dinto akhlak mapan akhlak kak dinto mapan le akhlak kak dinto sekabe orang kak dinto etrema ning mandiman makun ning Saudi makun ning Jepang pak ambian ning koncoan gunung muka beto beda yang matura ning dia lemur pak lagi le aneka leres edo buaki sarang Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad lamba kadinto beda setong Habibnya mana Abdullah bin Alwi Al-Haddad Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad catat tak kau keluar negeri Allahumma sholli ala Muhammad tade etera apa dinda tade ada aing tak apa tade Allahumma sholli ala Muhammad beda yang jual pop es nih keluar beda hah? Coba melaki pop es blue tulis goncang-goncang insyaAllah tulis berangkat pop es pesan aki pop es blue ngontak blue tak ada je Aisyah punya ngomong lah berangkat jong terasa akina Allahumma shalli ala Muhammad Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad adabu manis tashaba fi safarihi salasata asya anjahat sapa orang alako keluar kota muka toko keluar negeri asal lo telok perkara anjahat perjalanannya sukses berhasil kor alako neku telok dadi tokang jual buku jual kacang jual rokok jual beras perdagangan apapun usaha apapun kor beda telok adinto sukses sambian aneka saya tekureng matura lembe aneka saya tekureng matura makanya yang matura kak dinto coba kakaman-kaman kak dinto sukses apa telok sangonan le telok ka sangon bian naga pak kaingain sangon yang lamba kak dinto malah sampean sukses apa sih pertama Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad saya pertama adalah khuluqul hasan akhlak mapan lakone kebenikun mamare tugas keng enile akhlak ada remah mon akhlak mapan yang kui boleh bi orang lagi tinggi jadi orang yang matur dalam dinto sukses anapa karena akhlak kak dinto akhlak mapan orang yang lambang dinto akhlak mapan bi lebih orang ekebalen di akhlak nikah lagi orang ekebalen di akhlak mau neku 4 perkara bila orang neku 4 perkara kadin to kebala akhlak mapan mungko mangke dia tang akhlak mapan bocek ngender ngako akhlak kade syarat orang di akhlak berempak mon 4 kadin to bedening sampian maka sampian kebala andi akhlak si mapan sangona alako sangona sapa si telo titi sukses ko tu neku telok perkara si pertama adalah andi akhlak si mapan bila orang ekebala andi akhlak simapan orang ekebala andi akhlak simapan mon orang kak dinto napa mon orang kak dinto neku 4 perkara
Apa si pertama? Si pertama adalah ihtimalul ada. Sakein tak males. Aneka ahlak mapan. Lagi. Reng Madura nika mun sake sabar keng dua cek yolek reng Madura. Reng Madura nika lagi. Terkenal carok, terkenal apa? Keng reng Madura si asli Kak Dinto dua cek lek olek. Mun dua Kak Dinto yolek maka apa? Apanya mana mun dua Kak Dinto yolek orosna Kak Dinto lorosna apa namanya loros perjanjian loros sama salah Kak Dinto bedening pilu ka arek engki tengki loros sama salah bedening kama ning pilu ka artinya apa kau tua aja lereng Madura Kak Dinto acara tak sembarangan Pak dua situng mon iolek masalah guru benreng tua tak terima pun repot nah jong beri aing juga hei di sini man ngandung hah ngandung begitu beban kelakonnya terbarokah binina recikna barokah teka acet selamat dunia akhirat malah mau kelakuan semapan malah tak keridu melolobi binina al-fatihah nyaman ban majar pop es oleh aing mon korang kok minta pop es lagi boleh lagi iya beda besa ini iya wah ya ngereng saya beda ya no Allahumma sholli Muhammad kula mun flu mun pelengen ngenom neka beres Pak kore bajarin orang mun majar tibi jen sake cerai rohnya Allahumma sholli ala Muhammad ini ngaki reng Madura Kak Dinto kuat Pak nahan Pak makanya ahlak nekai kebelah papan mun bedempak ihtimalul adha cale tak males cakocain tak males kor dua aja ganggu guru bi reng tua nomor kedua napa bini mula bini iolak mula guru ulama iolak boh reng Madura lorosa bedening biluka arek apa jangan arek lah mun bini iolak kiki mun kun jago enta osana pa elong tak luang jale orang kiki kopeng tak ada keker jale orang tinggi hah maka dari Kak Dinto ini ngaki orang kebelaan di akhlak semapan Kak Dinto mon di 4 perkara apa sih pertama ihtimalul adha cale tak males reng lambakan toba mon kocain bi orang tak males Pak bahkan beri hadiah lamba pada setong kiai cale bi orang santre ngebala kiai ajunan cale bi mak deje apa demuna kiai ongkuan jong mereng tibi ban kiai ya jong apa ya jong beda pop es jong kenapa kula enjak beki ke senyale mak beri tina terakhir jong lakuna oleh teluare datang boleh santrenan yai nget mak deje karo yai ada apa empian kocain boleh ongkuan jong ongkuan ngeding ban ngeding ya beda anggur sepereng atraki jong ngocak santrena beres ajunan ge bu arap jong ajunan cale mak meri hadiah mata beles pa doa ki celaka tanapa apa debuna kiai neka cong mon beda orang nyalek korwa cong bejeng orang ruai beki kakok petong bolo bejeng saya terima beki kakok jong engkau oleh gratis bejeng petong bolo masa pas engkau malesak eman jong engkau beli bejeng saya petong bolo saya terima padahal mah engkau malesak rugi mon balas beli boleh bejeng teti engkau kunan di anggur beri anggur tinggi nah maka diri Kak Dinto Pak terok ya ini kebu mbian cako cain bi tetang kena beri diundi cale boleh beri boleh diundi
pakun nyale beb berapa kali lah telur kali beri diunde dalam beli mercon lete dar male letu colon si nyale beli engkau dia lah ndak masalah Muhammad sallallahu alaihi Muhammad bu cek nyalean orang menyalian orang kadin tope jangan petong bolo saya terima beki dia kasih jale lamba beda noksen lamba beda siapa beda apa boleh cok miram miu ada tisu dah apa pun tak ada lap apa dah karpet apa dah belum tak siap ngunceng habib cok ngunceng lah kena pel-pelan mendadak pel-pelan lah tak apa-apa marilah Allahumma salam pop es di mana pop es melaki boleh jauh ada lah oban kikir gitu bro Allah cok lemaan kemian kok kemarin dua telok tak apa-apa terus lagi nah terus lagi nah Allahumma shalli ala Muhammad dengar ki lamba beda siapa noksen boleh coba tambahin yuk noksen neka cereng nyaman noksen mangkan reng bini neka aku lenyo ontolong paratin kakek ningetin lagi nah ngiding yuk ten apa mapan glowing ruah cereng ban bewacan malah no seneka kadang coba paju kereng laki apa ilmu nano seneka situng apa leter reng bini kor leter paju kereng laki kita kiwa bu ungkil lebur kenosen yang dinar lah kang Allahu Jalla Muhammad dengar ki aneka nosen kadin to ada karen lagi na orang betak kebibi nosen kan akhir dari rumah subhanallah nosen neka mate ting mate bu ibu seneng kebi alhamdulillah mate nosen aman tang laki Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad aman tang laki akhirnya apa noksen kak dinto mate cereng nyaman azina pak azina sekali 70 tahun amalah tak terima ben Allah angus amalah mun azina sekali dede remah mendu kali mun telu kali maka dari kak dinto noksen kak dinto ning kuburan ebuk tebuk oleh pak polo arena noksen kak dinto bede setong kiai mempe noksen neka pak mempe siapa kene ser kiai ini mimpi noksen pas ngocak kiai ini boh kakek benih noksen lambaru eki kiai lambe setia mak toju ning kursi raja mangkui kelamping atuan putri jareng bantu kang zina coba na ulama sakali azina 70 tahun amal kadin topoton mak bisa eki selama petong are abdina ebuk tepuk wi malaikat kadin to aduh sakit dari bebe sampai atas ada gemet bi malaikat ebuk tepuk keng alhamdulillah mangken kula tetireng bini soleha ning kubur mak bisa apa barokana bu ibu PKK bi muslimatan apa setiap toju bu ibu PKK nok senmate tulat bengkak orang sapolo nyale gula teti orang sapolo kale petong polos bejeng seetrema ekirema ki ketang kuburan bade fatayat mari jumatan mari acara arasan tulat nok senmate bengkak cale orang satos gula kereman petong polo bejeng seetrema per orang kale satos berempah keremaki ke gula teti gula makin dosa gula pon sobung barokana kereman calean dari orang seki odi alhamdulillah mangkana cek nyalean taker debuna ulama montro nyale sekotu cale kak dinto adalah reng tuana sambian
Jadi sambian Kak Dinto montro cale ring tu nembian cale Pak mapan cale ring tu nembian tak apa-apa loh saya bu beda ulama ada bu Kak Dinto nyale saya paling mapan nih nyale ring tua ma bisa bener kata dobuna Syekh Abdullah bin Mubarak apa dobuna lau kuntu mugtabban lagtabtu walidai kalau memang aku suka mencaci orang yang seharusnya aku caci adalah orang tuaku anak apa maknya lereng tua pola engkau lah bejeng ben malam engkau abejeng kadang setahun nikah setung bejeng tak saya terima ada apa petong polo bejeng saya terima bagi ke tetangga man tebeng bagi ke tetangga ngok bagi ke reng tu ngok bagi ke reng tu le manggana artinya apa benih gula ngajarin sampian nyalereng tua Pak tembeng pahala ruah bagi ke tetangga ngok bagi ke reng tua na sampian jareng nyale ni kata mailang elong Pak gini maka dari Kak Dinto ngereng preman dari Kak Dinto calereng tua nembian Pak tak kening tola sampean diki beli engkau kering tina pop datang dari gelar dia boleh ya bermadu jong kok minta telok jong enggak lah cukup lah ya kelaman deh ala su hah ya payah benar payah ten iya lemon terus lagi sampai malam kau tuh pop es yuk selalu mulai kada kan Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ini lagi jadi apa orang ekabalan di akhlak Kak Dinto apa ihtimalul adab jadi empian mun cale orang Pak jo bales empian mun malas abali boleh pahala nerwa mun beda orang nyale sampian berarti orang saya nyale nggak apa orang Kak Dinto adalah merik bejeng petong polo seetarema benih seetarema bagi kesambian kan alhamdulillah lagi jadi orang yang punya akhlak itu adalah orang yang apa orang yang kuat nahan cacian nomor 2 gilatul ghadab sakuni marah mon ngamuk neka sekuni ngamuk tak banyak ngamuk andeka orang si akhlak mapan ngamuk dalam koridor agama mon aban kus teke jeung Nabi Kak Dinto mon abaan saya sakein tak males keng mon agama cok sampai anum bian mbak nengetin kus teke jeung Nabi lam yagum ahadan lebih godobe tak ada orang si bengal mon kus teke jeung Nabi lah tukah tak kok kepi Pak urusan agama senika juga mbian mon kuna ba tibi cale tine Pak tongan ba benda malas bejeng sebayang Kak Dinto kita tepak pas oleh kere alhamdulillah cereng tak luang cale keng mon bini elek-olek mon guru kiai habae pelek-olek bo loro sama masalah benining pengadilan ning dima ning biluka bo kau tu merebi lu kare mon guru ben agama seikude kita mon kuna ba tibi cale orang apa na cale takar por colon sampean tak apa-apa Sayyidina Abdullah bin Abbas Kak Dinto pernah cale orang Pak ningadan kiai Pak ceramai cale mari nyale ngocak ke pembantu na jang ya orang anu jang mau pula tadi WC jang beri WC jang perlu hajat di perlu WC ya nentakan kaki gimana Assalamualaikum langsung cewek nyale nih kan nunduk apa Arya jale tak ngamuk pas kau beri WC nyaman tak nyaman tibi ruah ini lagi jadi orang andi akhlak neka mun andi empat kuat nahan caci nomor cacian nomor 2 sakuni ngamukah tak ngamukan aneka orang yang di akhlak mapan si nomor telok napa si nomor telok albasat fil wajah muana Kak Dinto mas seneng muana Kak Dinto tak ngomarongo sambian Pak orang laki jawabuna Sayyidina Umar Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad jawabuna Sayyidina Umar reng laki sehebat neka siapa
Reng laki sehebat Kak Dinto adalah orang laki moning compoen ngak nak kana gini. Keng mon eka buto bina dadi reng laki. Ane reng laki. Bu, mbian troning. Laki na sampean semapan adalah laki na sampean moning ngetin bina apa ngak nak kana gini. Sor nyosor, sep nyom sep. Tinggi. Lakon nak kana gini. Apa lakon nak kana gini? Nyoso jan bo. Mantar ke nyoso kan mbak tak beres sembian nih kan sep nyom sep daya ruah ke begini nak le ini kan yang laki semapan saya tidak kamera action tujuh bebek tak tengah lagi kempian nih Sayyidina Umar Kak Dinto pernah masuk ke Jombon Kanjana pak ting masuk ke Jombon Kanjana Sayyidina Umar Kak Dinto subhanallah binina Kanjana Sayyidina Umar kata aku anak ngetek kocak Sayyidina Umar beh arah apa binin ban mon kula datang Umar tang bini tako mon kula datang Umar tang bini Kak Dinto tako anak tako malah tak biasa reng laki tak tako kering bini apa dobuna Sayyidina Umar bean orang cuba karena dobuna Gusti Kanjeng Nabi ma akraman nisa illa karim tidak akan memuliakan daripada orang perempuan kecuali lelaki yang mulia. Tetimon sampian Kak Dinto pak nggih beni masalah takok ke bini pak pacet pakon bi Gusti Kanjeng Nabi mun kun nampeleng bini siapa saya tak bisa keng Gusti Kanjeng Nabi ngajarin orang laki mun mapan ke binina nek reng laki si mapan mun reng laki taker ekok takok bin apa binina takok ke laki na polan takena kasar aneka reng laki si coba dobuna Sayyidina Umar reng laki sehebat aneka si pertama adalah orang laki muning compok ngana-ngana gini sep nyom sep ke bini terus hahaha keng mun eka buto dadi reng laki bini ne yolak di tetanggana kuda bo aku datang bini ban ya loro saria bedeneng bilu kare lere reng laki mun siti eta balik bini na kuda orang tenang keng mau ngadaan bini nah enggak tentara coba apa reng laki sehebat adalah mau ngadaan bini nah sep nyom sep kana gini ket nyelket melolo le mau reng laki lah nyelket lu tuli beri yu ngeding kau pengambian yu beli kau kering bini edit nah deh aten yu cak ada steran melolo agloing ken nyon tolong mun aglowing patepak jagung nanggung kadang reng dina mun glowing muana melolo lek ere celeng ki wede tade Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ini ngaki dikatakan bahwasannya orang itu dikatakan memiliki akhlak monandi empak kuat nahan cacian sedikit marah mukanya menyenangkan muana neka seneng nomor 4 apa tibatul kalam ucapannya lemah lembut tak kasar aneka tandana orang di akhlak semapan neka kuat nahan cacian sekuni marah muana seneng cacana lemah lembut aneka orang si andi Allahumma shalli Ahmad singkat male barokah baktona aku setengah kol 11 derma kok nginum aja lanjut terus lagi nah Allahumma shalli ala Muhammad apa yang kedua adalah sangona alako beda telok pertama akhlak kau tumapan mbian pononing bila orang kebelan di akhlak mapan mon bedempak le lagi lah makin nomor 2 apa jujur reng metu rek adinto jujur pak makanya eka butuh reng penjak ning Saudi eka berjajah bisa tetireng raja bisa tetireng Saudi ning Malaysia ada apa jujur lagi le orang yang jujur Kak Dinto pak odin nyaman pak apa bu jujur nih kenapa bib jujur Kak Dinto adalah al istiwa baina sir wal alaniyah jujur Kak Dinto adalah pada esena dalam ateh ben kelakok na zahir ene kepada ane kayak boleh jujur ti orang jujur nek dalam bi luar pada niki nyaman yang jujur
orang mon jujur pak ibri kemuljaan ben Allah telok kemuljaan orang mon jujur, telok kemuljaan orang mon jadi di mana beda orang jujur kemuljaan beda telok setung al halawah ning ate ni tenang telep ate orang mon jujur ni tenang pak, orang mon carpak pak makai sunguni ngelabun ate ni tak tenang bian tedung tak tenang makin bian agelak geng ate gelisah. Ingat orang kita mandi pas angkui kelambi anyar tak nyaman kabi seneka juga tak nyaman ate mun carpak. Jadi apa namanya orang mun jujur ebri berempat kemuljaan, telok si pertama apa ketenangan nomor dua wibawa, nomor dua apa orang mun jujur neka wibawa pak. Coba beda kepala desa mon kepala desa nega jujur ke masyarakat wibawa pak hormat keng mon carpak ada mari ceramah aduh apa jan tinggi aja ceramah ada saya gini ngaki aduh apa carpak menurut aja aja bendera apa tak jujur tak ada wibawa tidak terhormat. Jadi orang mon jujur telok tenang atena wibawa saya kita telok apa beri petunjuk ben Allah di mabai pada kebagusan ia kiring kebagusan apa beri petunjuk polana jujur makanya orang mon jujur beri telok kemalja atenaten wiba beri petun aneka Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad bon sebelum itu top ceramah gula saya telok tahu sabit abit bon dalam terus akin nih munjuk onceng boleh pak. Ini lagi, saya kata lo, Dabuna Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, manis tashaba fi safarihi thalathata asya anjahat. Sapa orang, se alako, andi teguh entelo sifat kadinto sukses. Apa sih pertama? Akhlak semapan. Kedua, jujur. Ketelo, ibadah. Ketelo apa? Ibadah anak paling semetu mak sukses ibadah nama apa pak ibadah na coba jangan orang metu setiap compon orang metu ini ngadaan beda apa musol beda apa anak apa kebe ibadah nerima tamu ini kasa kebe acara pejeng napa ibadah nama apa aneka kesalak nering makin nyari rezeki dari pangeran keng pangeran musuh tak usah pangeran pak kalebun benda kepala desa jadi musuh bimbing cale penitang pilihan lo harus tinggi korupsi cale bimbing pas mon sampian ngurus kakak Mbak Maria loh cale mon sendiri desa kena jale kakek ngurus kakak benih ketakmir masjid kana kakek ngurus KTP benih kemetuan kakek lebuna lemon sendiri disa kamu sobi embian ngurus kakak suratnya belum datang anu pun penting maka anak iya masih corona beda masalah tak bisa mau keluar kakak kok majer berempat embian tak bisa apa kakek coro endam mbaknya ada tenggina gitu lo tak bisa beda telok orang saya tahu leremiaki pak siapa orang kalau mau leremiaki telok orang kak dinto celaka makan cek leremiaki telok orang kak dinto siapa telok nekak le nekak tak yojo le makin mau nyuncung boleh yojo lebih good baik pop eslah anu dia alhamdulillah maka dari kak dinto ngaki Allahumma shalli ala Muhammad ibadah sambian pak punya salah sama kepala desa itu tidak punya desa bukan punya desa dia cuman mengepalai bukan punyanya bukan miliknya itu saja kalau sampian salahi ngurus kakak ruwet ngurus KTP ruwet apa boleh sampiannya ke pangeran simri rezeki siapa loh celok bi Allah Allahu Akbar hayya 'alal falah maju sitra untung
Ayo setra untung ke hari ya pas tak Jumatan beda tada mah banyak dengar saya tak Jumatan telur kali di ngaki kau pengen ya mohon beda saya tak terima ke gula ambek di sana engkau mulai lebih di sana tak kira temu aja beli engkau kering dengar di ngaki saya tak Jumatan telur kali pangas tete. Dulu di Indonesia itu ada komunis namanya PKI. PKI itu dulu setempel pemerintah jepret PKI KTP lain tak boleh jadi tinggi, tak boleh jadi gubernur, tak boleh jadi karyawan, tak boleh neka apa takut aneka bahaya seneka cuken Allah di setempel apanya mana orang seneng ke laki Jumatan telo kali setempel ben Allah jepret munafik muntelo kale sampean tak kerta Jumatan estempel munafik tanya ke kiai aneka bede kapi ni mun la estempel munafik sampean pak taker colon sampean tampar por taker ngaltok kapiki kina tak kira bulaki duan sampean anapa pebui sampean ben Allah yalah beri yalah ngocak ngocak malaikat halo beres tak bisa anapa la oleh setempel kenapa munafik anapa atengkel Jumatan telo kali pak Allah tak ngelarang sampian alako orang alako neka mapan pak orang alako neka ibadah bahkan itu buah kita buna ulama bedo orang tojuk ning masjid kalah bi orang sing ngarek pak ngarek lebih mapan tempeng orang si tojuk ning masjid tak ndak tak ndak alako keng ning masjid melulu kalah aneka tolabul halal wajib apa namanya iktikaf bejeng sunnah aneka sunnah aneka nyari halal neka wajib tak kerja guna ulama bede dosa saya tak bisa ekosot kelaban ibadah bisa nak ekosot kelaban apa kelaban sompek ke orang nyari rezeki halal tak mangki bede orang nyari rezeki halal tak mangki maka apa maka aneka orang kebelan apa orang kak dinto bisa ngosot dosa saya tak bisa ekosot kelaban ibadah si lain makanya pak orang alako neka bisa jadi akhirat mau ngelakonin 4 perkara empian alako nggih alako ning sabe korneku 4 neka empian alangka ka sabe bitong ibadah enga alangka ka masjid korneku 4 nah apa sih 4 neka le aneka tak bisa yocol makin neka aduh yan apa hah benja aduh baca colo-colan tak cukup beton kulai telepon ane kabib kol sanga ko tumare jan ada ya kol sebelah tak mare dia Allahumma shalli ala Muhammad der mai terus lagi nah insyaallah terus lagi namun yonceng boleh insyaallah alhamdulillah baik iya mun yo col kepi mangken tak bisa ngocol boleh kula iki baik iya anu dia lah mare der mah kula mau lihat sekejap ya depan pasar baru telepon boleh be pengajian boleh be lonceng boleh mun setia tak bawa lemari jilid dari gila lah hahaha ya ayo pertanyaan pertama saya bisa jawab angka tanang itu ting ben gula saya bisa jawab beri hadiah mic tolong siapa ki mic le bagus salon deh nyaman deh biasan majer mun nyaman ngane kan mic beda ya pertanyaan pertama saya bisa angka tanang itu ting ben gula saya tak itu ting tak boleh jawab saya itu ting jawab sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan pertanyaan pertama agar nyaman bopes pertanyaan pertama sebutkan Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad mentasi gempang apa sih melarat gempang oke saya bisa jawab angkatan lagi pertanyaannya adalah bila reng lake kak dinto kabela reng lake sehebat ben sapa se adebu siapa sih bisa
Oh, tadi enggak lah. Coba bini kodong jeleng, bini kodong jeleng. Tuli, beri mic. Maju bing. Bitong telur tak nak kumik gagal. 1 2 2,5 2/4 2 kilo doang. Seras mana? Siapa nyaman bing? Alizatul Mafiro. Siapa? Piro. Beban roh. Apa jam nero bila reng belake kadin toy ke belereng laki hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang laki-laki dikatakan hebat apabila berada di rumahnya, yaitu seperti anak kecil. Namun apabila dibutuhkan oleh istrinya, dia akan maju ke depan, atau dia yang akan menjadi terdepan untuk membela sang istri apabila sang istri dihina atau dicaci maki oleh para tetangga atau orang lainnya. Terus si ada bu siapa? Yang mengatakan hal tersebut adalah Sayyidina Ali. Sayyidina siapa? Ali. Salah. Sayyidina. Habis semut. Angkat tenang. Ada janggu deh. Iya, maju kan. Dak remem bener. Cereng bean aja jawab ngabes engkau ada elang elon. Siapa nyaman Kang? Mancing Kang? Cek ngalan tojuk ngalah mancing Kang? Siapa nyaman ah? Ahmad Mashur Rahman. Siapa? Ahmad Mashur Rahman. Beban man. Ki. Apa jawabna? Sayyidina Umar bin Khattab. Apa jawabna? Orang se amul jaki orang bini. Orang se siapa kuat. orang hebat? Orang se hebat, orang se amul jaki orang bini. Kurang tepat. Gua remeben man. Coba. Ben salah kopur ngetin bujuk di kawan. Ayo maju. Tuli. Ayo tuli. Maju. Ayo. Menang rajen dari ya. Nde, siapa nyaman ah? Cek nak jong. Ben salah sampai bi butol di kawan. Saya nyaman ah? Muhammad Tohari. Hah? Muhammad Tohari. Bebe Endri. Apa jam Endri? Siapa yang laki sehebat? Bodoh remen. Tohari ngetek. Beda etek buru kedejo. Tohari ngetek keng ejo kaje. Ayo Kang. Mbak Andrea tak beri langsung ngerosak mic benih. Sin paniti coba si anu tukang salon si tepak. Ayo Kang. Betrainer wa. Nak to. Salah tong di mana. Nah. Kereta kadang malah ngetek salah biasa. Siapa nyaman ah? Muhammad Tohari. Bila orang bini boleh hebat? Orang bini sehebat kani. Manabi bedaya dan bini nah. Lupa. Manabi bedaya dan bini nak itu yang anak-anak ini. Terus. Tapi manabi keputu dari bini nak kasah jantan. Umar bin Khattab. Ya betul, tepuk tangan. Nak jong boh. Nak to, cek ke bentuk. Ya. Lima habis. Nak apa? Terbarokah rezeki barokah kaca selamat dunia akhirat sehat walafiat tadi ni kutun soleh jali balikul khair. Di bini. Nandu. Berempah. Walal mukti anak si barokah insyaallah terkacat selamat dunia akhirat rezeki barokah Al-Fatihah.
iya toh. Buh, mai perpu bantu. Pertanyaan kedua, sebutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaki, orang kak dinto eka boleh hebat. Orang kak dinto eka apa? Orang kak dinto eka boleh sukses alako meneku telok perkara apa sih perlu teku ben sapa sih ada bu siapa sih bisa? Coba kacang deh kacang ada. Ayo, tambahin popes ban mon bisa. Pancing jong. Siapa nyaman jong? Rizki Hairullah. Wah. Apa jawabnya jong? Orang mau Tenang ate, hormat. salah. Akacamata budi deh. Budi ni kelambi pote ya. Ki. Ya. Seras mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asmana Abdul Jamal Siraj. Oke, apa jawabnya? Jawabna Debuna Dah. Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Habib Abdullah bin Al-Haddad apa jawabnya? Ento beda telok situng akhlak sesae. Hmm. Dua cucur telok ibadah. Kalau ibadah tepuk tangan. Terbarokah rezeki barokah kaca selamat dunia akhirat sehat walafiat hadini kudun soleh jali balik kulli khair dafi ali kulli syarr. Al-Fatihah. Pertanyaan terakhir si bisa oleh Surban. Si bisa oleh Surban ngereng binian di mamat ada si anu binian. Sebutkan beda dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Pertanyaan ada dua. Si pertama adalah bila orang kak dinto eka bela andi akhlak semapan. Nomor dua, apa Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad. Apa seebeki ben Allah mun beda orang andi sifat jujur ke Allah. Siapa yang bisa? Coba jawab bini kada. Ya, dia ada dia. Tersalah. Siap-siap lakian. Seras mana? Layatun Nisa. Bansa. Berapa putrana? Kaya sekolah. Iya tahu dah kok. Apa jawabnya? Orang dikatakan alatnya bagus karena 4 perkara. 1. SAKN latena tak malas. 2. Sakoni marah. 3. Muana mas senang. 4. Cacana lemah lembut. Ya, terus Kemudian orang kalau jujur dikasih apa? 1. Hati tenang. 2. Wibawa. 3. Diberi petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul. Tepuk tangan. Terbarokah rezeki barokah terkacet selamat dunia akhirat adini kunten saleh jali balik kulli khair. Nabing. Terbarokah rezeki barokah umur barokah terkacet selamat dunia akhirat. Sebelum top doa ki pangapora abtina semangken kak dintobu Pak perpaan abangun masjid. Setro abantu pembangunan masjid bedening compo abtina kalaban poduk abtina abekta kalender kak dinto argana sagemi ebu. Setro ngobengin arkena sagemi ebu sing ngobengin malar moga kente ben Allah rezekina lebih banyak lebih barokah lagi amin Allahumma kadinto foto raja berdapet toan saya nyaman sekot pasti anu nabing terbarokah tireng bini si soleh Allahumma shalli ala Muhammad mata sendalan ben ping dengar kan
Pon. Doa ki apa? Surban. Ben kita ndilak gitu. Ekenteri we. Derma. Surban. Tandi laki yu. Bagia. Takut tangan dede dungang surban kulen. Bagia Pak. Mau tak nolong kulem biar. Bing tak usah lagi. Kendak napa saya ketebu. Ya? Hah? Tanda. Oh tanda. Surban boron. Surban. Allahumma shalli ala Muhammad. Kak Dinto, seborang nak kerja. Bing, hei, seborang kok kerja. Okey, tak seborang tak apa-apa. Malar muka barokah, malar muka manfaat gi. Ngereng Kak Dinto abdina abakta kalender saya kesokan ngobengin arkana sakemi ibu malar muka saya ngobengin ekente ben Allah lebih banyak lebih barokah rezekina. Amin Allahumma amin. Doa beda kiai saya doa napa sobung ni? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah, mu'afati da'ima fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya, kulla mahallin yamilu bina ila ma'siyatik, aw yushghiluni an ta'atik, aw yahullu bainana baina ma'rifatikal khassa, aw mahabbatikal khalisah. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika aman siwak. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, saya datang Kak Dinto sapora akitu sana, beri rezeki saya barokah ya Allah, angkat derajat ya Allah, elang aki sumpah ya Allah, pada bak ke Mekah ke Madinah ya Allah, malar moga saya kita andi keturunan, beri keturunan saya soleh-soleh ya Allah, malar moga ya Allah saya kita andi kelakuan, beri kelakuan saya mapan, saya andi anak beri anak saya soleh-soleha, malar moga ya Allah teti orang saya bercerah dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Bisri asraril Fatihah. Ngereng si terong ngobengin kalender abdina matur kesoon si ngobengin argana sakemi ibu malar moga si ngobengin ekente lebih banyak lebih barokah iki matur kesoon si banyak bisa terbangki boleh insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mon beda pot abentah abdina nyon sawara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.